روز باش تماشاوان هجا ایرو ام لجنه لمالا خالتیا سانیه لجه به گلک تشت خود ناس کردن جه یک جی مشروع سپی راستی جی دولمندیا کردستانیه جبو مشروع لهر هرم کردستان ناوک لیکرنه لجه جراد بیجن مشروع لهرم ارخنی و چرموگی و حتی سمسوری جراد بیجن سنجوق کمروف داد که و دشتا حرانی جراد بیجن بنی حتی عفرینی و کامشلو و سادشه بیجن بنی جاجرا بنی شیرانه که سدی صد خزایی و کته دا تشتک جدروی خزایی تدا تونیه بنی سپی لهرم ادن چه ناول گلک هرم کم چه دوه للجه چه دبه ام بجروی درباس به ل سمسوری چه دبه ج سمسوری تا خداوج سلیمانیه خداوج نزی هولر الوان درا چه لهر دری اف بنی سپی چه نابه لهرم ادن اجی بنی سور چه دبه نها می بخاطیه ثانیه را بحثا چیروکا و بنیه بکن که گلو چاوا چه دبه خاطیه ثانیه ام چا دکن آبری ام کاکلا چه دکن اوسا کاکله گوزی کاکله گوزی چه دکی اف کاکله گوزی نهم دو بن را دکن ben vetki bir meşhur yani çetki. Ama tekn nava şireyi. Şire xudi seragir. Şire xo me nabedin seragir xo me behevra tekni. Evana lazım bere şil bin nevsa. Vana hişk bin dişkin. Evet dişki. Çava dikin vana? Tu kariş merabeji. Rojik bere yaj danik bere mirov avib serdraşinin. Ama saatik bere avlet ki çi avdraşini pe. O bez davci ser saatik dibine başladı. Mirov çetkin pebetkin. Çeki avib ser biraşinin. Mirov paçeki dayne seri, poteki dayne seri. Qasi saat kedimine u nerm dibe. Ku ne usabı vana dişkin. Nerm. Disajı hine vana şkiyan. Naha tatşki kana şkan etni. Dişki jber ku hişkin. Ev güzelli cene. Güzelli cene vana. Taybeti ve hani tabi. Güzelli ce na prani var dervetiniz. Derve velat. Güzelci ziyane vana hazır dervezitinin. Derve velat şiteni. Paketatinin. Hadi. Naha me ben çekir jber ver hay ben radikin dibejin beni. جبر وی بنات بیجن بنی. کبیرم نه بیجه ولی انسان برای بیرم داشتنی. لوی دراجی بیجن مشلور. نه هم مشلوری خونه آمد بین را کردن کاکلی گوزا و ام شیرانی خو بدن سر آگر و پیش راجی ام شیرانی خو بکف بخن نه وسا. هم کف هوا چیخ. کبر داوجی نوایی آگر کی کفایته دیگر کفایی. و تکنه taşte sardı bu art pedatken. Arda pedatken. Arda pedatken disatken saragır tevdeden kep pepji. Hadi der berden okey makine davjna bay. Du makine da çedeken yancı bir desta tevdeden u kef girt emi kakili xote daken. Noha yek şu mi vana behevra bi temaşamarını mera emi bibinin ka gelo vana çava çedeben u emi bu ara hatta daviye ve çiroki temaşa yapken. تماشاوان هیجان نهاجی ام لسر نقرا شیره نه شیره مشلور تری همو هر یک مرحله که زحمتین یکو مشلور دخو نهاد بیجه چخاص خوشه و واگل کاری که حسان لی کاری که گلک زوره بری که اف شیره چه به لنوارس لازمه و بگواشتن اوجی به کدا انسانا چه ده به نب ماکینه چه نابه بر شاله تری اوتری خود تخنی شاله تری دا تری هاته گواشتن و پش راهینا تی ودرا چیرو کاویان جنا و رز دست پیدا کنه نه سای خالتی ثانیه چاوا دو گوشینه نه راز دت کچن راز تریت چندن تینت کن محسره او جزمت کن یه خو نگان چن سر کت سیتلی آگردن بنی کفر داوجن پی بله کفای گوابه کفای دگرن و بردن کفای نه هم کفای دگرن نه سا اره نیوی هند کی بردن تاشته و سارت کن آرت داد کن کفر گلوش بو چه داویج ناوی کفر بنا کی کفای بی
Kefayı ser keva. Keve. Yani wî zelal dike ne var? Evi zelal. Wî zelal dike. Li hindek hereman jî axê dixine, heriyê dixin navê. Hani o sıtkın eme o sıtkın. Êve kevirê wene spî heye. Ez dêm kevir ji axê çêtir e, ji heriyê çêtir e. Kevir rinde. Paqij yani. Kevir temiz e. Temiz e. û ji ber wê jî ew şîra me zelal dibe. Piştî ku şîra me niha me kefa sera girt em kefa xwe dixin stîlekere piçûktir. Aviyan ça dikin? Evazî çarşebede de tıkın. Dixin çarşefê. Çarşebe tıkın û dalqî bidare ve dalqînin. Erê. O şîra zelal te xware. Erê. Wê şîra xwe ji dîsam dixin tevê. Şîra xwe ayrı çêtkin. Erê. Şîra noxtike dibêjin. Temaşevanê hêja her merheleyeke vî karî da hinek tiştî ji ber dimînin. Lê di karê gundîtiyê da karên meşrûr çêkirinê da dims çêkirinê da tu tiştekî xwe mirov navêje. Her tiştek maneyeke wê heye. Niha li vê dera me kefa wê girt em wê kefê navêje. Wê kefê jî di parzûnekî ra derbas dikin û wiyan dibin îja şîra noxtikê jê çê dikin ji wê jî tiştekî din çê dibe. Ji wê jî dims çê dikin ewsa dimsa xwe ji noxtikê em çê dikin. Ji wê şîra noxtikê a ji ber mayî çê dikin. û pişra jî niha ev şîra me amade bû em ê arvanê xwe dêxin nav ne wisa? Evde arvan daxilê Arvanê têxin û em ê tev din. tevdi berdin navê tevdin ke binî negirê. Ji bo ku binî negire em ê arvanê xwe têxin tevê û pişra em ê tevdin ku binî negire heya ku were ew kê were spî xwe bigire ku em karu meşhûra te yakin. Niha me kefa xwe girt şîra me amade ye em ê niha arvan têxinê. Ana arvan tıxın. Niha me arvan têxinî û em ê tevdin. Temaşevanê hêja me şîra xwe me kefa wê girt, me kevirê xwe havêt nav, şîra me zelal bû û pişra me arvan xiste navê niha bi makînê em vê esîda xwe em tev didin. Lêberê ne wisa bîye, berê bi van hecikan dihatin tevdan û gelek dem jî dixwat, niha her tiştek wek hûn jî dibînin êdî bi makînê tê tevdan, makîne dem hindik lê diçi, lê ez divê baweriyê damı ku آنها تمامیان کمتر بیشتر کد دویان تما دارجی در باسی هندری وید بونه اصلا تما دارج در باست بی اف دارج ورنه داره که نرماله داره تفدانیه ناوی ویان چی بو داره بزوریه اف دارج بوی تفدان ویان تایبتی چوا او کبری سپی جبو زلال کرنا شیری اف جبو تفدانایی بو بره ماکینه تنه بره جیران تنه بو بره ماکینه تنه بو نها جیران هی ماکینه هی اسید همه نها لبر چیکرنی ایدی بینا مشهور ته پوزه مروف نها اسید همه آماده ایدی مروف دکاره بخوجی مروف دکاره به بیچیا بخو به کفچیا بخو لی پلولا سور خوشتر مروف دکاره رونه مالجی تخی دویان دا آروان زیدتر جبر ویجی رنگی ویج خو سپید به نها پشتی کو آماده بو شون دا امی پلورا خو تخن تشتی د تشتی دا ایدی کاکلی منی گوزای کو مدبنا را کربون آماده نه و امی ایدی مشهور خو آماده بکن نها جی امی بروشا خونا اسیدی می آماده کری یا پلوری می آماده کری امی بون برجینن تشتا مزن و پشت راجی امی مشهور خو تیدا کن خالتیا ثانیه ام کرن عمله ولا نها ام د شغل او هوستاتم کارا به عملاتك اس باتروني وما نه صحیح تماشاوان هجا بری به وی رنگی دار دناوا پلوری دا دناوا اسیدی دا دکرن و هین تکنولوژی هین الکتریک تشی نبو بوی رنگی تفددان و گلک دمجی دگرت ev dar jî taybet ji bo vî kariye û bi vî rengî tevdidan piştî ku
amade bû êdî ew kakilê ku medben ra kiribûn em wa kakila em ê niha di nava esîda xwe da kin û êdî meşrûrê me ne spî amade ne. Temaşevan hêja êdî esîda me amade ye. Esîda me na spîl berme ye. Esîda me na ku me 5 kilo dew jî xistibû nav û rengê wê êdî spî ye amade ye. Niha em ê sincoxê xwe na em ê meşrûrê xwe na tê dakin. Kerem ke em tê dakin. Evana mirov çend cara tê da dike? 4 Çar cara. Carkê tê da kir gere hişk bibe? carî. Xwe bigire? بعد سالت. Sibêdî salê dixwe. ايه Ev karik di rojkê naxede. لا 6 روج لي 6 roja ev kara berdewam dike. 4 روج 6 روج يعني 4 roja 6 roja. Niha vana ji duh dema bûn. ايه انا يدوي Vana ê doînin. Ê ku me hîna kakilê wa xistinê em ê tê dakin ji bo sibê. Ev temam mı? Li vê dere piçîk ma sanki. Temam mı? Niha me meşrûrê xwe na bi vê derê dakin. Îjarî yedin ad lêxine ve. Kakilê ku medben ra kiribûn, cara pêşiyê em ê di nava esîdê rakin, wek me got, vana bi carkê çê nabin. Sibê jî, di sibê jî, sê sibê jî, çar sibê jî. 4 روج Yani 4 roja serhev, em vana di esîdê ra dikin û her roj jî lazim esîd bê amade kirin. Karîkî gelek zehmet e. ايه Xaltiye saniye hûn çi dikin ew xas sincoxa, ew xas meşhûr em vana çi dikin? ام بيت فروشي Hûnê vana don difroşin. ام برا قازانشت كي Nesa? اري Li jê rastî jî di hêla meşrûrê spî da gelek navdar e li hemû kuçeyê Amedê jî ji ciyê ku bastûx û em bêjin dims û meşrûra difroşin meşrûrê spîyê li jê jî li wê derê ne. Li ser dinivîsîn duê ê li jê. اري Niha em kerem ke em kakilê xwe tê dakin يا بونا شيخ موس بلدنجي بتشوبي biraz ji Şêxmûs ra biva. ده Evana ji bo kekê Şêxmûsîn. دنجي بتشوبي كوي بي Kekê Şêxmûs niha li ku derê ye? Niha di hepsê de ye. Kekê Şêxmûs vana ji bo te ne em hêvî dikin gavekê pêş da tu jî werî li vê dere em bi hev re meşhûra çêkin û bixwin. Temaşevanê hêja niha jî em gava xwedavêjin nav cuneta meşlûra. Cuneta sincoxa ku cuneteke spî ye li vê derê her derê me çar aliyê me meşhûrê spî ne û mirov dizane ku tama we çiqas xweş e. Ji ber ku kedeke gelek mezin tê amade kirin. Di 4 roja da, di 6 roja da ev meşhûrê spî têne amade kirin û ji bo ku bêne firotin taybetî vana ne şey kirin. Nal hinek heremên Tirkiyeyê li hindik bajaran wek meşhûrê spî tişt xuya dikin lê ew ne meşhûrin. Ew ne sincoxê spî ne. Ew vana bi şêkir çê dikin. Arvan û şêkir tev li hev dikin û wek vana nîşan didin. Ev vana sedî sed xwezayî ne û li Licê, li Gêlê, li Herema Semsûrê, li Silêmaniyê, li Hewlerê, li hinek heremên Kurdistanê têne çêkirin û li cihê din jî sincoxê sor hene. Ew jî bi qasî vana xweşin, lê vana hem bi rengê xwe hem jî bi tama xwe cihê ne, piçekî jî tirşokî ne. Ez bawer dikim lazim e her Kurdik di jiyana xwe de carekê tama vana mêze kir.
قوت به خالتیه جا تماشوان هیجا نهال لجی ام لمالک دنن مالا خالتیه سروتن دوی پایزا درنگ دا هر دره لجی زربیه وکه هندبینی جیل در دورامه داری حنارا داری خوخا و حمود دارین که خویادکن داری تویا زربونه ایدی پایزا درنگه و پایزا خیره و نها جبو خیره جبو که ام دوی خو شیرانیه بکن جبو که ام شیرانیه بخون ام میوان خالتیه سروتن خالتیه سروت جمعه توی چه چکی نا؟ باستیقی چکم جانه نا توی باستیقی چکی؟ باستیقی خو ام چه چه دکن؟ شیره تکلینن شیره دکلینن نا هم چه دکن؟ اما حلیلی پیدا دکن نا ام حلیلی پیدا دکن ام اشترا آلیکالیه بکن نها ام ویان ده سوزگه چرا در باست دکن؟ نوسا؟ دیم سوزگه چرا در باست جبو که به هفو دنیا خو نگره به نبقلات به نگره جبو که هفو دنیا خو نگره نها ام ویان تف دادن در باست دکن جبو باستق کی جان تری باشه؟ تریا درخوز سیرنده تریا درخوز سیرنده درخوز جی که چی ای نوسا؟ چیا نه والا دوزه دشته؟ دوزه آخوی چوایه؟ آخوی رنده تریاوی رنده آخا سپیه نور؟ تریاوی نها حریای صوره حریا صوره نه حریا رشه نه حریا صوره تری حریا رش نخوشه نه نخوشه تریا حریا صورنده حریا صورنده حریا سپیرنده حریا زرنده یاره ویا پیدا کم یک جمعه ام پیدا کن؟ کی تفده استفدم تو کاری داری تفده چو؟ والا دار وای دار بویان دکن مجویان را چد بیجن؟ ام دستی دبیجه دستی دستی حسیده آنها هم حلیل خود پیدا کر ای پکی خالتیه سروت چه با هم دوا نخری پاکر دا چیه دکن؟ نقرا علمی خرابه رشت بوتی دا بویاغ دا بویاغ داده یعنی او نباش بو وی کاری؟ نه نبو ایوانا جی قلا جیره لازمه سانکی او نخرا می قلا وی چی وایه؟ والا مینا پار بکره ما پیرار که پیرار کری ایدی وای سور بیا لازمه ایوان قلا ببه بری شیره خومه گوشاند آنی ما شیره کلاند ما صفانده پشتا ما صفانده شیره صفانده ما سار کره مسار کر ما حلیلی پیدا کره محلی پیدا کر اما رازی دوسر آگر ما وایان جی ما کور خستیه ناویان نخستیه مخستیه بکور وقتا که شیره و مدا سر آگر خسته ما شیره دا سر آگر ما کفای گرته اره ما کور خسته کفای گرد اونها جی پلول همه آماده ام پلول دو بیجن اون اسید دو بیجن نامه چه قصد بیان تفدن؟ والا قاسی ساعت و نفهم تفدن قاسی ساعت که همه بیان تفدن کنجی همه چه وقت تخنه؟ کنجی خطا ببر پختنی هم لیتا لبر کلاندنه لبر پاتنه همه کنجی وقت تخنه تماشاوان هیجا نهاجی ما کنجی خو خسته ناوا پلوله و ناوا حسیده و پشتی 10 دقیقه شون دا و پلوله ما آماده و امیدی باستقی خو راخینن تماشاوان هیجا نهاجی هم کنجی خو دخل ناوا پلوله ناوا حسیده خاطی امی چقدر وانا تفدن پشتی کومه کنجی خسته؟ قاسی نه 10 دقیقه تفد بس 10 دقیقه می تفدن ایدی آماده یه؟ ای آمدن باسی غرات خه تماشاوان هیجا او حسیدا که مجبوی باستق آماده کربو نها لسر لوی درات شد بیجن لسر چارچفایه لحرم همه جراد بیجن سوان لهندک حرم جراد بیجن جاوی سپی ایمازی جای سپی آه اری جاوی سپی لسر جاوی سپی نها هم باستقی خورا دخن بلیکه
ew hasîda ku me amade kiribû bû bastixê bi kuncî niha amadeyê em ê raxin piştî ku hişk jî bû şûnda wê ji sawana bê rakirin û êdî ji bo xwarinê amade ye. Temaşevanê hêja niha em li gundê Dêrxusê ne li pişt me lijê xuya dikir li derdora me jî rezên Dêrxusê ne. Ew şîreya ku li lijê tê pijandin tê kelandin ew meşhûrê ku têne çêkirin ji van rezana diçe wê derê. Li vê dera mirov dikare hemû dîmenên rezvaniyê bibîne li hêlekê sawanên bastıq hatine raxistin, li hêlekê meşhûrên êsor hatine raxistin, li hêlekê jî hîntirî tê çinîn. Rezvanî li vê dera parçeyekî jiyanê ye û ew taybetiya rezên Dêrxusê di nava lijê da jî bi nav û dengê hemû der rezin û rezvanî li vê dera wek karekî serkeftî berdewam dike. Temaşevanê hêja niha em li nav rezin em tiriyê mezromî diçinin. Tiriyê mezromî jê yek tiriyê herî başê ji bo bastıq û ji bo meşlûra ye. Niha demsala tiriyê mezromî ye tê çinîn û li vê dera lazim mere paqij kin jî nava wa. Ew ê ne baş divê mirov paqij kin. Xweşik bastixê wî baş bê. û vana hem wek dims û bastıq li vê dera tê çêkirin hem jî wek şîre dibin li bajêr jî difroşin. Berê şîra wî dibin difroşin li vê derê îjar bajariyê ku ji gund kê bistîne ew bi xwe çê dike. Ev jî çandeke din in. Yemek kî bastıq çêke divê tiriyê wî biyanî. Şîre ji derek din nayîstandin. Em dibin em tirî nafroşin, em bastixê xwe difroşin. Em nikarî zehmeta em 10 sîtil 20 sîtil em car heye wekî çê dikin, tirî çê dikin. Na wala em 10 sîtil 20 sîtil çênekî em têra xwarina em ê xwe dibin em dimsê xwe difroşin îjar. Dimsê xwe bastê xwe gava zêde bim difroşî zêde nebozî têra xwe çê dikî. Berî. Nav rezê Xalê Zibêr tiriyê mezrone gelek xweş. Niham li hewşek dine li ber niqireke dinin li ber sîtileke dinin divê sîtilê da ji bo dims niha şîre dikele em dikarin bêjin ku ev demsala meşhûrê spiyê, demsala meşhûrê sorê, demsala bastixê li licê. Licê niha ji her derkê bîna şîra tirî difire. Li cihekî tirî tê çinîn, li cihekî meşhûr tê çêkirin, li cihekî bastix tê raxistin û em hêvî dikin ku we jî kêfik ji vê bernameyê standibe û ji va tamana mirov ancak bixwe mirov dizane ku çi qas qîmeta wê zêde ye û ew keda ku di 5 roja da 6 roja da tê der mirov ancak ew çax dizane ku çi qas wê kedê bi xwe re tam çêkiriye. Heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê da.